bekuthiwa wena sizokubulala wena sithunywa ubani wakabani uthi wena sizokubulala sengiyabona ukuthi unedlozi elihle kakhulu uthi wasuka wathi ungayikhulumi lento uthi wamyeka uthi lo muntu okuthiwa akazombulala uye lo akathandana naye umbulalelani naye umbulalela ukuthi wahamba wawumgcwalisa umshwarensi wamfaka umshwarensi engazi khumbula ukuthi kwaba nesikhathi la kuthiwa khona kufunakala ama-ID le ID ngoba ifunakala sanibonani babukeli siyanibingelela kusasewuyikhulana kwaMthetho esikhawini oGobandlovu kuWard 14 babukeli njengoba nazi ukuthi phambilini sike sakhuluma la ukuthi kunokuthi kuma comment uphikisa into mhlambe oyitshela ukuthi wena iyona noma mhlawumbe uphikisa into ukukhombisa ukuthi ngoba uyiphikisa awunayo isho sisacela ukuthi uma kukhona into oyazi umukelekile uvumelekile ukuthi la ekhaya kumkhanya kude sikwelcome ngezandla ezifudumele ukuthi uzoshare nawe ushare nathi isitori sethu ushare nababukeli bomkhanya kude TV kuze kungabi imngede engitshela ukuthi nginolwazi kanti ukhona umunye umuntu osekhaya onolwazi kusilekelelileke lokho nathi kakhulu ukuthi iChannel iqhubeke irana ngokuthi kunobhuti la osendele istory wacela ukuthi ngisikhulume so ke esakhe kodwa wacela ukuthi ke ebe anonymous engaveli ngoba manje usecabangela nomndeni wakhe okay istory sakhe sikanjena ke istory sakhe uthi ubhuti lo wayesebenzisa uFacebook lesi story babukeli siyakhanda kwesinye isikhathi ngisibona sikhanda sizofundisa ukuthi izinto kwesinye isikhathi ngama social networks ziyasifaka enkingeni okay ubhuti lo uthini wayehlezi phansi kusuku nje olibhorayo empilweni yakhe ehlalele phansi enganakela ukuthi elalele ngomhlane ebhekele phezulu uthi ilanga futhi kwazi selashisa ngaleso sikhathi so uthi maye busy lapha ulokho ebusy ku Facebook uyabuka izithombe lapha uma ebuka izithombe yabothi hawu wathi mayisethethe lokho esivula izithombe wabuka isithombe so umuntu owayekhulile kunaye owambuka wamthanda so mayimbuka emthanda lo muntu wavele shuthi wa request friendship naye ukuthi ku Facebook ngazi kwenze njani wasend request ukuthi ufuna ukuthi bebe abangani futhi bekwazi ukuthi be-inbox bekhulume ku-inbox nongekho ekwazi ukuthi embhalele emphendule ngaphandle ukuthi kubona abantu abaningi so ushuthi uthi wahlala lo mfolo wahlala elinde ukuthi phela fanele accept lo wesifazana ngale futhi mayithi uyambuka lana uthisha ukhombisa ukuthi kwiprofile yakho so ubhalile ukuthi uthisha ukhombisa ukuthi unamabhizinisi akawenzayo and usingili mayibuka izithombe zakho yabona ukuthi ayisingili phakathi unengane entobazana A1 hayi uthi lo mfo hayi ngibe interested kulo mama lo uthi hayi lo muntu lo impela la kube emdala kodwa ke kuzofanele ukuthi ngizazise ke elindeke le ndoda le ilinde ukuthi lo sisi phela eze ephendule emamukele hayi nangempela uthi wathi mayihlale ngelanga wabona envelope lapha phezulu kulento le ku Facebook uthi mayithi uyafika lapha ku-envelope hawu le envelope imtshela ukuthi lo bekade requestile usem-acceptile manje ukuthi sebengabangani sebengakhona ukubingelelana ku-inbox nomunye ethi sawubona ezimpilo komunye kanjalo hayi nebala le ndoda uthi hayi uthi lo mfo ngajabula ngaxhuma ngabheka phezulu ngoba wayinana lento yokuthi yena ke akahluleki uma eshela umuntu wesifazana uyalokhuza umuntu wesifazana mayikhuluma naye ukhuluma ukuthi kuzwakala ukuthi ngamanye amazwi singasho ukuthi yayiyisoka lensizwa ayingaconsi phansi kubantu besifazana yayisho igama elilodwa idlulele ngale ngaphesheya alright hayi la ngempela ke ejabuleke lo mfo hayi uthi ngathi ngempela ngelinye ilanga wathi ake nginikeze isikhathi ke ngihlala phansi mayithi uyambona ku online lapha ku Facebook uthi ngimbhalele ngithi sawubona Ntombi uthi hayi engaphenduli uthi ephinde futhi ubhale umyalezo
uthi ebhala ukuthi akodwa le ntombi enhle kanjena yakhetha ukuthula ayikazi yatshenwa ukuthi inhle le ntombi noma mhlawumbe iyaqala ukutshelwa umuntu olele njengami kusho ukuthi wayiqonda ukuthi umuntu ongelutho njengayo le ndoda uyaqala lo sisi ukuthi etshene ukuthi muhle lo sisi ke lento yamthokozisa ngaphakathi enhlizweni ngendlela awayeseyibeka ngayo ukuthi cha wathi waphendula wathi cha sisi wami bhuti wabantu kungukuthi ku Facebook nginele nkolelo ukuthi kuyadlala bengingazi nami ukuthi kungakhona umuntu okwazi ukungitshela ukuthi ngimuhle uthi lo mfo waphendula wathi cha sisi wami umuhle kakhulu ngalendlela yokuthi ungifanele nomuntu ona 18 years kwamjabulisa ke lo sisi lonto wazizwa umuntu omusha wazizwa umuntu osemathandweni othandwayo naye ngoba phela yena ngokwakhe ngendlela kwase kuyiyo wayesesayitshelile ukuthi namdala izinto zomathandana into wayesengasayiboni njengento ekhona kuyena enhlizweni yakhe ngoba wayesemdala wayesedlule ezimene eziningi so wayeseyibhekela umndeni wakhe namabhizinisi akhe la wayesewenza ngalezo ikhathi hayi ke shuthi ke le ndoda le yabe sikhuluma ke yaqhubeka yaveza ukuthi cha ngoba ke siswami umuhle kanje nginesifiso sokuthi ngingakhona ukukufonela mhlawumbe ngikuthole ngale kwezingcingo ngikwazi ukuthi ngixhumane nawe mhlawumbe noma ko WhatsApp noma ngikufonele kuze ngizothi noma uthola ukuthi angikuboni online mhlawumbe ngikwazi ukuthi ngikufonele ngikubuze ngabe ubhizi ngani kuze kuzoba lula ukuthi size futhi sizoxoxa lapha ku inbox. Hayi kuthiwa kusisi lona engabi nankinga futhi nenamba cha ha emnikazi nebala ye uVodacom le ndoda futhi vele naye isebenzisa uVodacom yavela le ndoda hayi cha ngiwelileke mina elethu ngoba manje izokhona ukuthenga ama minute efonele lo muntu lo ngoVodacom. Alright ake ngilungise laba bukeli before siqhubeka lo mfo nazi kahle akasebenzi uyihlalele nje ekhaya umuntu nje oyiphilela impilo ukuthi nje maye unentombi nje akakabi kulesi sigaba sokuthi mhlambe yena engaba nonkosikazi ngoba kwazi sineminyaka yakhe yayingakabi iphezulu ngalowo ndlela hayi njengamanje wayesase umuntu osasemncane okusho ukuthi wayese umuntu owayesengadlala nje ngokuthi uyaqonywa intombi kodwa ngokweze imali cha kwakungekuhle neze kwakuvalwe ngehlahla ngoba wayengenalutho ngoba ngisho nasempahleni yokugqoka kwakunzima nanokuthi engaze egqoke. Okay ke shuthi ke excuse shuthi le ndoda bese ke imthinta lo sisi shuthi kwezinye izikhathi ngawo ama minute uthi yamfonela ngezikhathi zantambama kanjeza sekuphele nabo generation uthi yambuza athi unaso yini isikhathi wathi intokazi wathi lo sisi cha nginaso isikhathi singaxoxa uthi wasexoxa ke na uthi wasemxoxela ukuthi yazi ngendlela omuhle ngayo uze wathinta inhliziyo yami yangenza ukuthi ngangakwazi nanokuyibona ukuthi sengenza iphutha mangizolokho ngifona uDumo mhlawumbe kungenze ukuthi ngikufonela nje kukhona kanti nawe mhlawumbe umuntu ohlala naye eduze kwakho. Waphendula kwesifazana wathi wesifazane cha bhuti wabantu mina nje nami nje indaba ephathelene nezothando ayisekho empilweni yami nanokuvumela abantu besilisa ukuthi besitshene ukuthi bazizwa kanjani noma besitshene basithanda kangakanani yikho lokho kugcina kusenza size singakholelwa kwezothando ngoba egcineni bayasibalekela. Le ndoda akayinebala iphendule ithi le ndoda ayicha lo muntu wesilisa ongenza into efana naleyo kuwena ngabe unobulo obukhona ngoba wena ngendlela omuhle ngayo awukudeserve ukuthi ungadlala umuntu wesilisa ngakukhohlisa kufanele kutshele lento nami engiyibonayo. Uthi hayi umuntu wesifazane uthi ngaleso sikhathi wayelokhethe engasaphendula uthi wayeselokhu ebheke phansi uthi yabona umthetho ngoba ngangikhuluma ngibeka ifoni kanje uthi ngangimuza ukuthi manje ubheke phansi izwi liyancipha uthi hayi uthi bese mtshela ukuthi kunganjani mangathiwa sinikezana ithuba dadewethu sibonisana ukuthi lento lena engiyishoyo ngabe iqiniso kangakanani ukuthi mina nawe sibe nobudlelwano obukhona. Hayi shuthi ke intokazi lena yasicha kulungile kodwa ke ake siqale ukuthi sazane kuqala sinikezana isikhathi sokujwayelana ukuthi singajwayelana sifike phi ngubona ukuthi umuntu kanjani ngoba ngenza ukuthi umuntu onolaka umuntu ohlukumezayo umuntu ongenalo uthando umuntu oyiplayer. Hayi ithi indoda akayike nebala ke lo mfowethu hayi mina nginayo inkinga yalokho singakwenza singaqala kanjalo singayiqala phansi hayi kuvunyelwane-ke ngampela ukuthi hayi bazoyiqala phansi-ke hayi shuthi ke ehlale ke lokho Facebook ake ku-Facebook ke indaba ayisasebenzi kakhulu sisebenza kuphi ku-WhatsApp ngoba phela manje ku-WhatsApp akithi inamba isikhona mangewona u-WhatsApp kwenziwa ama-video call kukhulunywa amagama amnandi ubusuku nemini shuthi umuntu wesifazane waze wazizwa ukuthi cha uselangazelela manje ukuthi sebengaya ngapha kwezocansi. Hayi ke nebala ke ngampela ke bavumelana ukuthi hayi kufanele bebonane ke kubeye kwezocansi ke
before beyozocansi shuthi bese kuba nokulento yokuthi kwesisikhathi kuhlale kubuzwa into njengeminyaka. Lo mfolo kwathola ukuthi uyingane kulo sisi. Mangaphosisi mhlawumbe wayemshiya ngeminyaka ewu9. Owesifazana more noma ewu10 kuya wayemshiya kuye11 kuye12. Ukuthi ngamanye ama singakubiza kugcwala umlomo ukuthi lo mfo waye uBen 10. So uma uBen 10 ke shuthi umama usisi lo wayemdala kunalomfolo. Shuthi wasesho lo sithi kanti uyingane sesithandane kangaka uyabona kuyasiza ukuthi siqale sifundane. Buka manje bengizoqhubeka ngithanda nomuntu omncane okuyi-age yengane yami. Shuthi ke ngokuthi ke lo mfo ke wayengayibekile naye phansi ukuthi ezenze ekhombise lo muntu wesifazane ukuthi muhle kangakanani. Lo muntu wesifazane wagcina esengasakuboni lokho ukuthi lo mfo uyingane. Wagcina lo mfo esemblinda amehlo semtshela ukuthi yena ingubo endala ngokwesiZulu bethi ingubo endala vele ilala izingane okusho ukuthi yena yini entsha lo sisi ongafundisa yena. Ayibona lonto le. So lo muntu wesifazane egcina eyibone lento iyinto manje ekhona. Egcina impela ngabunankinga ukuthi aqhutsheke ukuthandaneke. Hayi kuze kukiwe kwezocansi. Uthi lo mfo i-first day yabo bebonana ngesimo sokuthi uthi kufanele manje bebonana face to face ngoba babegcina ukubonana kuphi kuma video call in. Uthi baya kwenye indawo lapha esikhawini okuthiwa ise-Jazz. Mabefika kule ndawo uthi le ndawo indawo yokucima ukoma. Kodwa kunezinye izitolo engaphandle ngoba bayasebebuzene efonini ukuthi uyafika kulezo kucima ukoma nebala bobabili bayayisebenzisa. Wasethi hayi cha no i-first meet yami nawe asibonane lapha eJazz kanje kuze sizokwazi ukuthenga nento yokucima ukoma. Uthi lo mfo wadayisa nge-TV endlini wadayisela ukuthi kuze ezokhona ukukhombisa lo wesifazane ukuthi ubaluleke kangakanani kuze ezofika emthengele into yokuphuza. Uthi uma befika kule ndawo ise-Jazz umuntu ohlala esikhawini eyazi lo ndawo engikhuluma ngayo. Uthi mayifika lapha eJazz wafika wamthenga wambuza ukuthi ake mama kona uphuzana wathi uphuza i-Hunter's Gold. Lo insizwa yathi naye ngoba vele ishayela lokho kwama-Heineken yathenga i-Heineken. Hayi nebala ke baphuza ke baxoxa. Uthi into wayinothisa kulo sisi wayemdala ngalendlela ukuthi wayengambiza ngomama noma babe kwi-age eyodwa nomama. Okay. Le ndoda lensizwa le ithi kodwa ke ngingaxwaye lokho ngoba kwazise nephesenti yayisilifakile amahloni ayisengasekho emzimbeni. Nalo wayebuye kuyofundisa ngekhathi zokubuya kothisha esikoleni sebehlanganela vele sekuphithize ethi bonke abantu izingane zemakhaya so vele la indawo yokuphuza abantu abungena umuntu ozophuza oyidakela akekho umuntu onaka into nomuntu wayebafica behlezi kwakunama laptop kwangafunga ukuthi mhlawumbe kunomhlangano thizeni ngabe kuzowulekelelwa ngento ngathizeni abazoyikhuluma ephathele nezomsebenzi. Uthe naye ke behlala uthi hayi lolu phuzo lolu khomba ukuthi luyenyuka. Uthi hayi bephinde utshwala ukuthenge lokho ephindelela ukuthenga njalo ngemali akasena TV lo mfo endlini. Useyathenga nje kumnandi yonke into usekhohli ukuthi endlini uzofika ezibukela into. Hayi shuthi kuze kufike isikhathi uthi naye ke ilanga seliyashona nalo vele ngakusasa futhi ngoba uthisha uyafundisa futhi kunamabhizinisi akahambe ewahenglish unanemoto lo sisi uyifikele ngemoto yakho ihambela ngePolo Vive libomvu. Hayi ke ehambe ke lo behlukane bevalisane ukuthi hayi cha bawubonana ke behlela usuku ukuthi bebonana ukuze ke bezoyithokozisa ngokwezocansi. Hayi nangempela ke behamba hayi emfonele futhi awuhambe kahle sithando sami hayi kube right yonke into. Hayi kanti lana ngalesikhathi lo mfo naye bethenga utshwala nalo sisi beyikhipha imali ethi no nawe thenga yabo. So ayithenga utshwala bekuphuza. So mase behambile kusho lo mfo bese banalento ukuthi hayi lo muntu lo khona la angangisiza khona la ngafinyelele khona ezintweni zeimali. Hayi nangempela lo mfo lo bese suka lapho bese ehamba futhi ke bese ke lokhu bexoxa ke phela ngithi manje nithandana nomuntu niyaxoxa ke nikhuthaza bala abantu kuze ke balangazelelene ke manje ukuthi beye kwezocansi. Uthi lo mfo ngokubheka ukuthi lo muntu umdala kufanele la ngihlala khona and yena la kahlala khona uhlala nabazali. Yebo unendlu yakhe yedwa kodwa uhlala nabazali igate lilodwa. So ubukela ukuthi manje into ezokwenzeka uzongena kapi nalomuntu. So kufanele ukuthi eke umngane wakhe thizeni ezama ukuthi uyothola indlu akazokwazi ukuthi elale nalomuntu. Futhi lo muntu wesifazane uzwe kahle vuzo naye wayengafuni ukuza ngekhathi zasemini ngoba wayesembonile ubafo lokuthi mncane ungangengane yakhe.
uyabo. So naye wayesejabule ukuthi mabebona ngathi bengabonana ntambama ngoba wayevele ethi ngizophuma la esikoleni ngiqala endlini bese ngiza kuwe. Shuthi ke lo mfowabo naye wahlela ngapha kubangani bakhe ukuthi hayi ngizovakashela umuntu wami kanje kanje. Nangempela kwase kwaba ukuthi vele uzofika ebusuku naye kwazi sevele uhamba ngemoto, ufuka apaka imoto egcekeni phambi komnyango. Wangena ngaphakathi endlini. Hayi ke njengabantu abahlangana ke futhi beqala ukubonana endaweni yokucima ukoma vusi. Bahamba ke vusi baya lapha, bafike bathenga into yokuphuza babuye bazongena endlini. Bahlala futhi bayithokozisa ngokuphuza ngoba lo mfo into ayisho. Uthi vusi ngendlela ayimdala ngayo lo mama lo yakhe. Wayengeke kwazi ukulala naye ephila. So kwakufanele eqale ebulale lo Nembeza ngani ngokuthi ephuze into utshwala edakwe kuze ezokwenza lento kufanele ukuthi ngoba wazama besahleze ephila uthi induku yakhe yavele yangavuka. Uthi cha wayemuhle impela uzokahle wayemkahle kodwa wayenama print okukhombisa ukuthi usekhulile. Hayi ke uthi lo mfoko ayisishaye kuze kaFaro ke sishaya iqinise mawala size siqede. Uthi bese kufika ukuthi sesafika ukuthi ayisithintane kube mnandi kube nje. Uthi impela ayingizwe nami uthi hayi ke nginomuntu owontanga yethu ke senza into ngendlela yethu. Uthe naye mabethe mayithi kuyaqala ke naye ethi ake uyayihosha ke makwabo le ethi hayi uyenza njalo ke manje lo muntu wesifazana. Uthe naye kube right futhi ungabi nankinga uthi hayi benze uthi kodwa into wayeseyinothisa la kwakushintsha iphunga bese ngathi manje khona umuntu othoyelethile. Yabo uthi mhlambe sebena lento ukuthi ngoba uthi ngesikhathi mabenza ucansi uthi wayina lento ukuthi uyayiqala lento le ngendlela ushuthi nje lo muntu wesifazana wayithokozela lento lendlela wayifana nomuntu ngathi manje wayiqala ushuthi wayesehlala isikhathi eside umuntu wesilise ngamazi so wayebone phansi komhlane nembeleko. So ke shuthi wayitshela ukuthi ujabule kwaze kwa over mhlambe wazi wagcine waphunyula umoya ngapha ngezansi. Hayi uthi enganaki uthi impela bekwenze futhi kungaba amalonda manje kube round day 1 uthi belale emveni kwalokho ngoba naye wayesho futhi ngoba wayeshesha ukukhathala wesifazana athi cha hayi wena ukhathali mina ngikhathele vele kuseni futhi ngiyavuka. Naziseke vele ke indoda le umfo akasebenzi unesikhathi sonke. Hayi shuthi ke bevumelana ukuthi hayi no ngiyalala hayi kulalwe kube grand. Lo mfo naye elalele kusekuseni geze lo wesifazana emfaka emotini ehamba lo muntu wesifazana unemoto yakho hamba ngePolo Viv but imoto zakhe ziningi ayiyodwa. Shuthi lo mama ngesikhathi esephuma la eshiyele lo imali engango 1000 ethi ngicela ukuthi lo 1000 uthenge izinto zebedding because ngiyakubona ukuthi akuyona indle yakho le. Uthi lo mfo ngibona ukuthi hayibo nayi bonus anti uyakhumbula ukuthi lo mfo ukuthi akasebenzi so manje usayibona manje hayibo ngikwazi ukuthola 1000 kuthiwa ngithenga ibedding lengayithenga ngo200 ngoba phela amashiti kunendawo ethi flea market esikhaweni ungathenga amashiti ashipha ngo30 rand 40 rand. Uthi 1000 lokuthi hayi ngivele ngibona ukuthi no la imali ikhona ngizoyithola. Uthi kodwa ke leli gama lokuthi fanele ethola ibedding engeli understand ukuthi ibedding kanjani ngoba phela izowashwa lento. Uthi hambe ke nemali esana le mali kube grand. Uthi mayisethi inhlala phansi hayi mos konke engekho right. Lo sisi lo mama lo shuthi uphunyula unumber 1 la emashitini. Shuthi ngoba eshiya le mali uyishiyela ukuthi engayiwashi lento le akahambe ithathe eyitshingele ethenge entsha. Shuthi manje bese lo mfo ebona ukuthi shuthi lo uma kukhona into engenza naye shuthi masenza ucansi unenkinga ngapha. Shuthi uyaphunyuka ngapha imizwa ngana mesuke ngaphezulu wena kodwa nje uyaphunyuka unumber 2 uyawudedela embhedeni. Uthi lo mfo ayikuloko kungithene off kodwa manje nginalolu fuqu la le mali akayibona ukuthi khona. Uthi ngivele ngithi hayi ngoba vele uyaphuza shuthi every time angibona nafanele ngiphuze. Hayi vuza uthi bebona nihlandla zibe ningana zaningi phela ihlandla uthi bebonana uthi kodwa futhi uthi bebengajahani kwezocansi kodwa mabekhuluma efonini mabeshaya uthi mabenza ama video call uthi bekeze khiphe ngishe iprivate party yakhe lo mfo emkhombisa uthi naye lo mama eyithinta kumnandi nje into yabo nje uyizwa uthi phezulu lo mama ezesho uthi yo uyaqala ukuthola uthando lomnandi ejabule. Uthi lo mfo uthe esesuka mayisebotha imali useyitholile kulo wabona ukuthi hayi vele umuntu omdala akanayo access yokuhamba naye noma yikuphi engasamnaki. Uthi bese nama excuse lo mama esemfonela ethi manje hawa usanginaki manje bese ethi lo mfo kulo mama eyazi into ezingakunaki airtime anginayo evele send u500 airtime.
ethi naw 500 a time ngicela ukuthi ungifonele. Hawu 500 a time na uthi mina ngijwayele ukuthenga ngo12 no 5 kuphela Vodacom. Uthi kuthi phatha emtshela ukuthi yena ethi makufanele kubonwane ethi mhlawumbe asikhiphe mhlawumbe kuyo endaweni yasemadropeni. Uthi lo mfowethu vele emtshela no yazi indaba anginayo imali yokugibela mina. Uthi avele emsendele i-wallet ethi mhlawumbe uzomsendela 2.5 ethi naw 2500 ahlangane nasambeni. Uthi sambe sedropeni siyikhiphe nyakutshena siye futhi kulezi indawo ubona ukuthi uyazazi ukuthi lo mama nje lezi indawo uyazazi ukuthi indawo zabo bahamba no Ben 10 babo khona unabangani abanye banama res koThekwini ona abanye bafundisa kuma res everything. Lo mama lo washonelwa indoda yayi taxi owner inama travels inama meter taxi inemoto nje kungukuthi angifisi ukusho isibongo ngoba ngizobe sengukuthi ngiyamhlaza naye ngoba mhlawumbe into eseyadlula endala. Manje lo mfo uyabona mayisebechazana emtshela ukuthi hayi mina nganje kwezemali angekho bad ngalondle nokuthisha nje ngiyafundisa nje ngoba phela ngisuke ngikhipha phezezela ukuvuka. Uthi lo mfo beyikhiphe vusi behambe nje kube mnandi kube grand behlukana. Uthi besethe efonini lo mama uyazi ukuthi angifuni mangikufuna ngingakutholi uvike ngemali. Uthi ngine surprise for wena. Uthi lo mfo wavele sengiyazi surprise ukuthi yini imali. Hayi lo mama wayenengane eyayilingana nalo mfo. Uthi yayinhle ngalendlela yokuthi yayihamba futhi umhlanga yayenza ugrade 12. Uthi yayiyontanga yakhe. Uthi yayinhle ukuthi wayeke exoxisho naye khulume nasho ko WhatsApp yonke into emnikeza ethi khuluma nengane. Uthi wayeze cabanga ngisho ukushela yona. Yabo. Hayi lo mfo lo shuthi bese ethi ngoba ethune surprise bese ethi uthi ngangihlalele ekhaya uthi langa lalishisa kwakuphathi nensuku ukuthi wayilovile engayile emsebenzini. Uthi wathi mayisuka wamfonela wathi yena sacela ukuthi uphume uze la emgwaqweni ngaphandle. Uthi ngathi mangiphuma uthi lo mfo ngisathusa ukuthi hawu lo muntu akasangitshena ukuthi uyasengitshela ngiphume ngaphandle. Hayi athi ke ngiphume. Uthi umethethi uyaphuma ngabe uthi wayeseduze nomgwaqo. Uthi umethi uyaphuma kanje ubona imoto zimbili ubona iNavara nePolo Vivo. iPolo Vivo vele akalicwayi wayengacwayi uyalazi vele ihamba lo mama. So uthi awushuthi uye lo but manje le Navara akayazi ukuthi isima kanjani. Methi uyafika kulapha eduze. Uthi mase sezofika ethi kuyiPolo Vivo kanje kuvele kuphuma umfana eyongena kuyiNavara. Yena kuthiwa kangene kuyiPolo Vivo. Uma samile saxawela ukuthi iPolo Vivo kuthiwa kangena khona lo mama ulapha kuyiNavara umtshena kuyiNavara uthi ngena kulelo Polo Vivo ngizolanda kusasa. Uthi lo mfana ngingene phakathi uthi lo mfo ngihlusha ukuthi ngoba manje nginentombi nasekhaya baza ngisebenza bazothi imoto ngiyithathaphi. Uthi hayi ekhulume nomunye umfana omngane wakhe omakhelwane uthi hayi ngithi indoda hayi ngoba ekhaya vele kunemoto eningi nemoto ngizocela ukushiya le moto. Uthi waba nemoto oqala ukuba nemoto wathi leyo imoto yokuthi mangidinga ngisheshe ngikuthole. Wathi yena phakathi uma ivula igauge ine full tank. Uthi wamtshela ukuthi makathi half tank emtshela uzomfakela full tank semthambi ihlezi kuyi full tank. Uthi impilo wayeseyiphila ke leyo kanjalo. Uthi okay emnikeze ngisho ikhathi mbumvulela ama account ku Ackermans ku Truworth. Uthi ayikho impahla wayengayigqoki vusa. Okay uthi lo mfo uthi ngelinye bese ngihlala uthi bese ethi yazi imoto usuna ungigqokela kahle uyangichaza. Uthi futhi vusa uzwe kahle uthi njalo uma beyocansini lento wayibona okokuqala iqhubekeza uthi futhi hleze shi 1000 uthi akathenge izinto zebhedding. Uthi lo muntu baspenda naye almost 3 years bethandana. Uma bethandana uthi lo mfo ngelinye lamalanga uthi bese ethi yazi indaba kufanele ukuthi manje sibe nomuzi wethu. Ubona kanjani? Uthi lo mfo ngivele ngithi uNkulunkulu wami hlezi into enhlezi ngiyithandaza uthi ekhaya ngifisa ukubavusela umuzi. Shuthi manje sekuyisikhathi ukuthi ngivuse umuzi. Uthi ngajabula. Uthi ngavumela lapho ngikhumbula kahle indawo owayifuna ukuthi beyothenga kuona umuzi ilapha eKing Indlovu la kuthi seSalvation. Kwakufanele beyothenga lapho umuzi. Uyizwe kahle lento. Uthi mayifika uthi bese thena ngoba phela ngumuntu wesifazane kuze kuzobonakala ukuthi nginomuntu wesilisa bazofuna izinto zethu enjengama ID copies. Uthi hayi futhi ngingabi nankinga nje uthi hayi ngimnikeze ama ID copies ukuthi hayi umuzi vele siyothenga. Uthi ehambe eqala ama ID copy uthi mina ngilandele ngemuva. Kuthiwa ke manje basibiza ukuthi asize sizovela sibe sivele thina ziqu zethu manje ukuthi kubonakala ukuthi
unkosikazi nendoda, kodwa kuze kuzokwenzeka kufanele siqale siyoshada enkantolo. Uyayizwa lento manje ukuthi iyanyuka. Uthi lo mfo bese ngithi mina hayi inkantolo vele izobe into eyazwa yimi naye kuphela, yabo. Uthi nayi uthi bese ngithi mina akalinde kancane, kusho lo mfo. Uthi hayi ngithi linda kancane ke sithandwa sami, sizobuya sikuhlele okwamanje ake enjoy ukuthola indawo kuqala. Uthi ke uthi iID eyihambisile, uthi kwaphela unyaka after yona iID asikise emnikezile. Uthi wathi ngelinye ilanga ucela ukuthi ezomlanda eDlangezo eCrossing, imoto uyishile. Lo mfo wayithatha imoto walanda wahlangabeza lo sisi kuphi eCrossing laseDlangezo. Mayifika lapha eCrossing laseDlangezo lo sisi cha ngicela ukuthi drive mina, ethathe ngiphumuza. Uthi lo mfo ngithi awu ayikho inkinga, ethehlale ngapha kwi-passenger seat bahamba ngePolo Vivo njalo. Lo usisi lo driver, lo mama driver ehlale ngapha la driver khona edrive imoto, bayabuya njalo beza kuphi endlini ka lo mfo. Lo mfo uthi ngihlezi lapha, uthi ngiyibona ngiyibhoza la, uthi ngiyabona ukuthi manje ukuhlupheka nokusebenza kusafanele ngisebenza, angisasiboni. Uthi ngiqoka endaweni ngidlula yonke into yomfana, ngidlula ngisho umuntu opermanent kwinkaphani. Uthi ngiqoka igama elingaqoka na umuntu oyedwa endaweni imoto abantu sebeze bamsola ngokuthi uthwele noma ushaya ikhadi. Uthi sihamba nje lokhu ngikhukhumele, uthi uma usuka eDlangezo ku-N2 phansi uze la isikhawini phansi kunebhende, abantu abazi isikhaya bayazi lo bhende lapho. Uthi imoto wayibona isuka ngapha esayidini la kwa right iyako esayidini la kwa left. Uthi yahamba imoto afika yashaya igadrini. Uthi mayishaya igadrini lesi sivalo sangala kwa right sithi driver khona la driver khona lo mama sase sesivulekile ngoba uthi waxukuzeka yena wangabe sabona lutho. Uthi imoto encamithi iyayisuka ngapha kwa left yoshaya kwa right, kunebhendi lapha kanje yashaya igadrini lengapha yabuya emgwaqweni. Uthi into wayinotice uthi wathi mayithi inhlaka kwa right wabona isivalo sesivulekile. Uthi imoto yahamba nayo yaphenduka yaze yohlala ngamasonto. Uthi ngaquleka ngoba uthi akakhumbula ukuthi kwaba isikhathi esinganani uelele evuka. Uthi kodwa uthi waba nesithongwana, uthi la waphapha makhona waphapha masekugcwele abantu sebezama ukumdonsa i-airbag le yemoto la ngaphambili lanaesteeringini. Uthi yayimvalile la kanje, so bemdonsa ke beyiphusha bemkhipha. Uthi wabamkhipha bamdonsela phansi. Uthi waqala ingqondo yabuya. Uthi wathi mayivula amehlo uvusi, uthi wambona lo muntu wesifazana yena lade ehamba naye embona engenamnyucu. So ngoba engenamnyucu uthi mayethethe hawu Sithanda wena wangalimala kwenze njani. Ethi mina ngivele ngaphuma imoto ivele uthena imoto yavele yaba nenkinga ye-steering rack. Uthi so bethi mayijikisa yangaphi vele ibaleke ngaphi ibambe kudala steering ethi mayisasithi ingakabamba amasonto ejike phela. Uthi wavele wabotha ungcono vele ephume ehamba. Uthi lo mfo ngokukhulu ukunganaki ngihambe ngesibhedlela. Uthi waphuka ingalo waphuka unyawo la ka left. Uthi wathi mayisahleze isibhedlela kwangena ucingo luthi ufunakala eGingindlovu eSalveshi, ufunakala nonkosikazi wakhe, ufuna bafunakala ukuthi bezosayina manje incwadi yomuzi, yabo. Okay, uthi sathi hayi mina ngisesibhedlela. Uthi hayi no, sizofika sizokulanda esibhedlela, uyazi uzoza unkosikazi uzokulanda kumanje silapha emkhwandlini sifuna wona. Uthi vusi ngathi makufanele ukuthi esibhedlela ngibatshela ukuthi kunento ekufanele ngi-attend ngiphume ngaphandle. Uthi wathi unesi awukwazi ukuphuma incwadi la ngaphandle esibhedlela singakunikezile ukuthi uphume, kodwa uma ukuya ngokuthi ufuna ukwenza into kanjalo kuzofanele ukuthi uthola umuntu ongaphandle ukwenza affidavit emaphoyiseni ukuthi unendlela ofuna ukuyithatha u-escort amaphoyisa uye lapho ngoba mabefuna wena siqu sakho noma bekulinde uzobuya. Uthi ngathi ngisuke ewodini lo, uthi ngisuke okay so right yeah. So lo mfolo bese uthi lo mfo ngangisuke ereception ngikhuluma no nurse. Uthi bese ngibuyele emuva. Uthi mangibuyele emuva, uthi mangithi ngiyafika la kade ngilele khona ngifica umbhede umahlephuhlephu ispontshi size satsheka. Uthi futhi ngifike ngingahlali ngingabe ngisahlala. Uthi ngivele ngibuyele reception futhi fast ngifuna manje uzosho ukuthi
sengifica umbhedo wami uhliphile ngabe khona umuntu odla ngoba phela lo mfo uthi wayekhalela ukuthi mhlawumbe ngenze ukuthi sekulele noma umuntu bekade efile so noma umuntu uyagula noma kwenzakalani so uthi lo mfo bese ethi ngisathi ngisabuyele emuva ukuthi ngiyosho lo uthi bese ngihlangana nenye indoda ithi bese enye indoda ingibuza ukuthi angiyena nobani uthi yena ibuza yena lo mfo ukuthi nje ungafika ubuza ukuthi awuyena nokhulana kaMthetho ububuza kuye ukhuleka neMthetho uthi lo mfo ngivele ngithi mina hayi imina mfethu yindaba uthi le ndoda ivele ithi indoda waza la sambini phuthuma manje uthi ngalesikhathi ngidonsa le ndoda uthi kube kunento ethi nqaba uthi manje akulula ukunqaba ngoba ingalo yami inokhonkolo nalolu nyawo ngalala inokhonkolo ngihamba kabuhlungu uthi ngihambe nale ndoda le kanti le ndoda ithi yayifuna ukuzomkhipha kwi-emergency la ngena khona abantu aba-emergency ngoba lapha yana kungena imoto kuphela kanti imoto uthi yayipake ngaphandle uthi mayisethe iphumela ngaphandle uthi mathi beqhamuka egate uthi le ndoda kwakhona indoda yenye ayiphuma emotini yaphuma iphethe isibhamu ngesandla uthi ila kanti ama-security bekade lokho engibuka ngiphume ewodini ngiza la e-reception ngibuyele ewodini uthi eyibuza ukuthi yini le ngake ngiyenza kanti le nto engangiyenza yayike kuyinto eyayisiza lo mfo ukuthi ama-security emnako ukuthi wenzani uthi ama-security athi hey madoda niyaphi uyaphi lo muntu phela uma usesibhedlela ugqoka iy'mpahla zakhona esibhedlela so wambuthi uyaphi le ndoda ingaka-discharge uthi le ndoda leyo wayihamba uthi yaphela uthi hayi no bengifuna ukumkhombisa imoto esizohamba ngayo uma sesizomlanda ngenzela ukuthi engeduki hayi uthi nebali lomfo engiyeke ngibuyele emuva ethi engithiphise futhi ethi lalela ndoda bekuthiwa wena sizokubulala wena sithunywe ubani wakabani uthi wena sizokubulala sengiyabona ukuthi unedlozi elihle kakhulu uthi wasuka wathi ungayikhulumi lento uthi wamyeka uthi lo muntu okuthiwa akazombulala uye lo akathandana naye umbulalelani naye umbulalela ukuthi wahamba wawumgcwalisa umshwarensi wamfaka umshwarensi engazi khumbula ukuthi kwaba nesikhathi la kuthiwa khona kufunakala ama-ID le ID ngoba ifunakala usebenza nendu angazi ngingasengizoze ngidelela abantu abaningi kodwa usebenza nomuntu osebenza kwezomkhandlu khona laba bezothenga khona izindlu hayi ukuthi indlu ngempela yayithenga ingoba kusho ukuthi lo mama into akayijwayele ukuyenza le ukuthi yena uthandana nabantu ebafaka umshwarensi ebabulala so uma lo mfo eseyilandela lento vusi ulandela uthola ukuthi lo mama lo nendoda ngoba ingekho emhlabeni imshela amafa uyena owayisusa emhlabeni uyezwa lonto so lo mfolo eseyilandelela lento uyiqala A up to Z manje uthola ukuthi one nesikhathi eginqana emoto kwakuyindlela yokumbulala wayefuna ukuthi efe by accident because uma umuntu umfaka umshwarensi uma efe ngokwengozi engagulanga imali ibankulu akufani nemali ukuthi uthathe ngigula ngaze ngashona so mawufe accident bakufakela imali enkulu so kwakufanele efe lapha so manje usemthumelela ngabantu ukuthi eyomqedela esibhedlela so that ezofa futhi accident kuze ezothola le mali eclaim hlanhlale kwagcina kungenzakalanga uthi lo mfo into engayenza angifuna ngisho lo ngibangela isikhathi lo ngigijima nje emaphoyiseni ngihamba ngiyokhupha izinto engazazi ngoba into yokuqala mdala kunami mina ngimncane yini ezongihlalisa yini ezongenza lokho ngiyibukisa nabantu basekhaya uthi ngavele ngathi nje ngoba liphume nobomvu uthi ngavele ngathatha imoto ngayise empangeni epolice station ngathatha into zakhe zonke bengawuse zakhe ngamfonela ngamtshela into zakhe sepolice station ambuyithathe khona angibophi angikuphinde uhlaniswe lutho nawo uthi ngaze ngashintsha ngisho indawo yokuhlala washintsha la wayehlala khona wawuhlala kwenye indawo ngoba lo mama uthi wayefuna ukumbulala emclaime imali ngaye lento ingishilo eqaleni ke babukela ukuthi iyasifundisa isifundisa kuphi na kunabantu kunengane zethu esizalayo eyifisa ukuba ebudlelwane nabantu abakhulile fanele uyibuze-ke nawe ukuthi why ufuna ukuba nobudlelwane nomuntu okhulile kunawo ngiyazi abanye bazophatheka kabi kule nto kodwa leyo nto leyo iyingozi akuwo wonke umuntu eyoba ingozi kuyena kodwa le iyasifundisa ukuthi kungenzeka uhlangabezane nento kanjalo siyabonga-ke babukeli niqhubeke nisilandele njalo nisilike nisubscribe nishare abelungu bethu inina siyabonga